inkonzo yethu ya-16 izoyiphathela umkhokheli inkosi imbusise. Amen. Ina kabizwa izwi lakho kasuka Amen. Ngiyabonga uphinda ngibuye kule ndawo nokunikezwa izwi lenkosi ukuba ngiqoqe phambi kwabangcwele. Isihloko sithi mangelizwe izwi lakho Nkosi. Amen. Bantwana basePhakameni baningi uNkulunkulu wasePhakameni ababizile, kodwa abazange basabele. Nabasabela bangcindeka. Kuyinhlanhla ukubizwa usabele. Ayishiyeki inzuzo. Abashiya inzuzo ngezwi lakhe bayawubizwa ngabantwana abakhethiweyo, bayawubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu.
ngoba usuku ekwathiwa sidumise ngalo sakhethelwa usuku lwemali nasemabhizinisini onke lo usuku lemali kulukhuni kwabanengi ukushiya inzuzo noma sebesabelile bafike babheke ukuthi njengoba ngifika lapha ngizawukwazi yini ukuthi ngiqhube amabhizinisi ami njengoba ngibona abantu bebaningi acabange ukuthi konje yini ngingayenza lapho phakathi kwale bandla ukuze ngithole imali alikhohlwe izwi elimbizileyo akhohlwe ukuthi ubiziwe sekufanele ukuthi alalele ukuthi ubizwelani sekufanele ukuthi afune ukuthi ubizweleni kodwa abese ebheka ukuthi uma ngabe ngihleli lapha ngibona abantu bebaningi kangaka konje hlobo luni lebhizinisi engingalwenza ukuze ngithole imali babusisiweke abayishile inzuzo bayishiya ngezwi lakhe ngoba inzuzo ayiveli ngezinto ezihlambulukile kodwa ivela ngezinto uNkulunkulu asuke athi asiqheluke kuzo abanye basuke benamabhusha lamabhusha ethengisa inyama yalesi silwane esingadingeki bathole ukuthi isona isibangenisela imali kakhulu abanye banamabhizinisi otshwala uma esefika lapha athole ukuthi abumukelekile utshwala ngisho nemali yabo abese uyahluleka ukushiya inzuzo ngezwi lakhe athi ngingamane ngihlehle ngibuyele emuva kunokuthi ngishiye inzuzo engaka engithola ngalolu suku bantwana basephakameni isihloko sithi mangilizwe izwi lakho Nkosi ngoba banenge abantu abamemezanayo kodwa uma ulizwa izwi lakhe ungakwazi ukuhlukanisa ukuthi angibizwa uye ukucela lokhu kokuthi mangilizwe izwi lakho kuyinto enkulu ngoba akasekho umuntu ongaseyena uNkulunkulu umuntu uqoqezela abantu babe babili babe bahlanu mabe baqala baba 10 akasesiye umfundisi useNkulunkulu useyinkosi ngaloko ke laba bantu nabo banamazwi kungako ke kufanele ucele ukuthi angilizwe Nkosi izwi lakho ngoba banenge abantu abamemezanayo nithi ke abantwana basephakameni namuhla usuku lwesabatha olungcwele kuNkulunkulu esithunywe nokuthi sifundise ngisho abantwana bethu ngalo uthi ke uHlembe izizukulwane ngezizukulwane eziyozalwa ngamaNazaretha zifanele kuba zimdumise ngoba washo nasemthandazweni yonke yakhe ushilo ukuthi uNkulunkulu onamandla wonke ungiyise wabo bonke abamkhonzayo lokho kuyacaca ukuthi kukhona abantu abangesibo abantu bakhe noma badalwa uye kodwa bafika lapha bamjikela ngithi ke abantwana basephakameni abantu abahamba emhlabeni bangalizwanga izwi lakhe namhlanje na basekuhluphekeni namhlanje na basebumnyameni ngoba abalizwanga izwi lakhe laze lazwa imbongolo
bona bengalizwa izwi lakhe. Ngithi ke abantwana basePhakameni kuyisabatha namuhla kodwa futhi usuku lapho esikhumbula khona abazali bethu nemindeni yethu yonke esizobacelela intethelelo phambi kwaJehova ngoba ushilo ushembe wathi usizi lokufa liyabambatha abangaphambili. Size ukuzobavumela, size ukuzobacelela intethelelo, sizobacelela ukuthi uNkulunkulu wasePhakameni uJehova wadala izulu nomhlaba abaxolele, abakhiphe enyameni, abese babeke ekhanyeni. Akusiyo kona ukuthi njengoba singasahlabi singayenza imisebenzi ingoba bona singabadabukeli, siyabadabukela nathi futhi siyazidabukela. Ngiyacela ke ukumukela lenkonzo ngencwadi kaIsaya wokuqala siqala lapha evesini lika 15 siphelela kwelika 17. Incwadi kaIsaya wokuqala kusuka evesini la 15 kuya evesini lika 17. Lapho nelula izandla zenu ngiyakufihla kini amehlo ami. Yebo, lapho nenza imkhuleko eminingi angiyukuzwa. Izandla zenu zigcwele igazi. Gezani, nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Niyeke ukwenza okubi. Fundani ukwenza okuhle. Nifune ukwahlulela. Niqondise abacindezeli, nahlulele izintandane, nimele umfelokazi. Amen. Amen. Bantwana basePhakameni uthi ke uNkulunkulu angeke ayamukele imithandazo yethu ngoba uyawufihla ubuso bakhe ngoba izandla zethu zigcwele igazi. Noma wena ezakho zingagcwele igazi kodwa uma uyisho egcwele igazi noma umne wenu nawe ezakho zigcwele igazi. Bantwana basePhakameni kuye kube khona abantu abaye bahlale phansi bakuhlele ukubulala umuntu, bembulalela ukuthi uyasebenza, kuyasebenzeka, nengane zakhe ziyasebenza, konke okwakhe kuyalunga, unamabhizinisi amaningi. Bese bahlala phansi bamhlelela ukuthi bangenza kanjani ukuthi bambulale lo muntu. Bese ke bayambulala lo muntu. Uthi ke uNkulunkulu noma ngabe sebethandaza uthi ngeke ababheke ngoba izandla zabo zigcwele igazi. Siyazi ukuthi kukhona abantu abaye bambulale umuntu ngoba bezivikela. Kodwa bantwana basePhakameni ngikhuluma ngabantu abahlala phansi bakuhlele kubulala umuntu, bambulalela ukuthi uyaphumelela, bambulalele ukuthi zonke into zakhe ihamba kahle, bengathandi kuya kuye bayofunda ukuthi wenza ngani wena ukuthi
into zakho ihambe kahle bese bayambulala. Njengoba abantwana sephakameni kule viki engithe ngiyafunda ngathola uthisha osemncane kabi kodwa ongasekho namhla ubulelwe. Ngikholwa ukuthi ukubulawa kwakhe behleliwe. Uhlelwe ngabathile. Labo bantu ke ngabantu abangababulali. Angeke asho ukuthi waye ngikhuthuza wabe sengiphathele isikhali ngase ngibona ukuthi angimshaya iqala. Siyazi ukuthi kukhona abantu abasebenza ezingozini abasembuthweni wezokuvikela izwe kanye namaphoyisa. Siyazi ukuthi basebenza phakathi kwezigebengu ekuthi lapho sibabona iqala khona sibashaye baphele. Ukhalwe kalugabo loyo muntu abekade evikela abanye. Siyazi ukuthi akusiwona bonke abadutshulwa bafe. Kodwa kuyenzeka isigebengu sesidubulile iphoyisa elinye elifihle lapha lesishaya siphele khona lapho. Ngisho ukuthi ke uNkulunkulu akafuna ukugebengu. Angikholwa ukuthi umuntu obulale umuntu ngaleyo ndlela kuthiwa wabulala umuntu kodwa kuthiwa wavikela umphakathi ngoba babe sebanenge abantu abazobulawa yilo muntu. Ngithi ke abantwana basekuphakameni le ncwadi abantwana basekuphakameni ngifundele ukuthi namhla siletha umnikelo ukuthi nalabo abahamba banegazi uNkulunkulu azigeze izandla zabo bahlanzeke nabo. uNkulunkulu akwazi ukubabheka njengoba ebheka abanjalo abasuke benze kahle abantu abasuke bexolisela uNkulunkulu waze wawuzwa umkhuleko walabo bantu. Ngithi abantwana basekuphakameni nginomuzwa ukuthi uma ichazwa indaba yosizi labangasekho enhlizweni yami ufika ukuthi namhla naba kade beme phambi kwakhe uNkulunkulu kodwa bangayigcina imithetho nabala ukuyemukela abathi uNkulunkulu akekho. Ngithi ke namuhla ngiyathemba ukuthi uma sifunda uMahubo 51 sifunda lapha evesini lika 11 siphelele kwelika 12 Ncwadi yaMahubo 51 kusuka evesini lika 11 kuya kwelika 12. Ungangilahli ebusweni bakho. Ungangamuki umoya wakho ongcwele. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Ungiphase ngomoya ovumayo. Amen. Amen. Bonke bamile phambi komdali. Bayacela namhla ukuthi ungamlahli Nkosi. Abanye babetshelo bengavumi ukuzwa. Kodwa endaweni yosizi wonke umuntu uthi ungangilahli Nkosi yami. Ababekholwa kodwa bengayigcina imithetho namhla bacela ukuthi Inkosi ungangamuki umoya wakho ongcwele ngoba le gama lokuthi ungangamuki lichaza ukuthi into oboke wabanayo ongasafuni ukuthi ikulahlekele. Sebayacela namhla ukuthi uNkulunkulu akangabaphuthi umoya oyingcwele ngoba bayazi ukuthi sebazokuphucwa ngoba umoya oyingcwele abawugcina endaweni enhle baphinde basuka benawo umoya oyingcwele bayokwenza okungcolileyo. Ithi-ke abantwana basekuphakameni ngithena mangilizwe izwi lakho.
ngelinye ilanga abantwana basePhakameni njengoba evikini eliphelile bengikhuluma ngendaba yensindiso kaThixo. Ngikhuluma ngomuntu owathandwa uNkulunkulu esilwaneni esasihleze kuye simbulalela abantwana. Ngithi abantwana basePhakameni ake ngithuke kancane. Ngikhumbula indaba yami. Ngikhumbula ukuthunywa kwami. Ngingakafiki ekuthunyweni ngabona isimangaliso uNkulunkulu wasePhakameni asenza ezweni laseVenda. Kwahamba kwafika inkosikazi. Le nkosikazi yayisigule singasekho isibhedlela engayanga kuso, ngasekho udoctor engizange angazange aye kuye. Nabantu abakwaziyo bamakhambi base behlulekile. Asaphelile samncane awuqotho nje. Sathi sikhonzile kuyisabatha wafika lo nkosikazi. Athi angisaboni ngisho emehlweni ngishawa ikhanda ngendlela engathi athi leminyaka ngishawa usuku nemini. Uthi ke lo nkosikazi lekhanda amalemshaya kube ngathi kugedla izinsimbi ekhanda lakhe. Amehla esahlala bovu asakhala zaphela isinyembisi. Wathi ke uzwile ukuthi kukhona umuntu ekuthiwa Nshembe. Kwafika ke isikhathi kwathandazwa. Lwabikwa usizi lakhe uNkulunkulu wasePhakameni. Wahamba kanjalo unkosikazi. Nasevikini elilandelayo wabuya. Kodwa alizange liphele lekhanda. Lalo limshaye njalo. Evikini lesithathu wabuya wafika wathi uyayikhetha inkosi yasePhakameni. Sathi amen. Bantwana basePhakameni wayithola ingobe emhlophe wayeNazaretha naye. Kodwa limshaya ikhanda linganqamuki. Bambuza abantwana bakhe bathi mama, ngempela usasontele kwenzani ufa kanje ugula kanjena ngoba awuphili awusindi. Wathi sengikhonzele ukuthi mhlambe uma ngifika phambili ngiyawufike ngiphile. Ngikhuluma amazwi akho ngwele nkosikazi. Kodwa abantwana basePhakameni ngolunye usuku lenkosikazi ngayibona ifika. Ngamangala ngiyibona ihamba masinyane. Wathi mayifika wamemeza ngolimi lakubo wathi akabongwe uJehova. Amen. Ngangazi ukuthi abongwe kuphi ngoba ngimazi efa nje. Wayesefika ke hlala phansi wathi nasi simangaliso. Wathi namuhla uNkulunkulu uyinqobile lento engishaya ekhanda. Ngathi uyinqobe kanjani? Wathi ngithema ngisuka lapha ngesabatha lasho kungiqeda. Ngithi ngabiza abantu bami ngabatshela ngathi mangihamba manje ngiyacela ukuthi ningabahlophi laba bantu nibayeke bafike bazongcwaba. Uthi ngiwathathela amafutha ekuthiwa ngwagcoba uthi ngawafaka wonke ibhodlela lonke ekhanda uthi ngibona kahle uthi ngiyafa manje. Uthi ngawafaka wonke ekhanda kangabe ngisaza singini. Uthi zase sithanda ukuthula lezi inhlungu. Uthi ngase ngithi kubantwana ake ningilethele igama. Ngengikame uthi ngoba bese ngifana nohlanya ngoba mase ngiphethe ngibamba zona le inwele. Ngizibhekisele ngibhekisele. Umuntu kominwele ezinkulu kakhulu ezinene kunemnwele nje lo nkosikazi.
uthi sengithi angikame ngoba ngiyaqala ukulizwa lithula. Uthi mangithi ngiyakama uthi ngizwe ukuthi khona into elapha ekhanda. Uthi ngibiza abantwana. Nithi ngihlole ukuthi indlena ephazamisa ikama futhi ngizwe ubuhlungu. Bathi abantwana, how mama ispikile. Abantwana basekuphakameni angeniswe emishinini yonke ebonisa kodokotela abazange basibone isibhedlela. Bafika naso sinegazi safakwe ebhodleleni lesibhekile wakhushwa kwayiwa kubaba kwakusekhona ubaba uthini. Safika sinjalo ebhodleleni kuyotshengiswa kubaba ukuthi siphume enhloko yomuntu obeneminyaka egula elale esibhedlela asawuqotho. Laphela ngalelo langa lekhanda mhlazana kuphuma lesibhili kwaba ukuphela la nqamuka ngaso leso sikhathi wabuya umzimba wakhe abantwana sephakameni. Yithi-ke abantwana sephakameni ngeke ngiziqede zonke kodwa lokhu okulapha eduze ngifisa ukuthi ngikhulume lokusafika. Ngenye imini kwafika nomunye umama wangena naye wathi ayikhetha inkosi yasekuphakameni savuma sathi amen kunjalo. Ngike ngayithinta le ndaba evene iphelile kodwa lo mama wabuya ngakusasa esekhala. Ngicabanga ukuthi mhlambe ubaba wakhe ulwile naye kodwa ngixakwa ukuthi uhamba naye. Wafika lo mama wathi njengoba ngikhethe inkosi kufika umuntu wathi umsheme wathi ezulwini akushiwo ngokuthi amen ngoba mina ngenza ubugebengu angiyanga kuyonika inyanga imali yayo yebe lapha ngoba naye lo mama wayekhetha inkosi nje wayeqale wafika wacela umkhuleko wanikezwa wasuyaphila. Wathatha isinqumo sokuthi angeke sayikhipha imali le yayifunwa inyanga kodwa uthe kwafika umuntu wathi ungisheme wathi hamba uyonika inyanga imali yayo uma ungayiniki awuzokuba yilo iNazaretha futhi uzohlupheka. Wayekhala lo mama ethi inyanga ikazi umsize ngalutho. Masiletha amafoto sibuza ukuthi ngimuphi wafika wakhomba inkosi lana lapha igqoke khona isuti wathi nguye kanye ubegqoke kanje. Uthi ke wambuza ubaba uthi awunamali nje njengoba uthi awunayo imali kanti ubaba wakho akakuniki uthi ngasho ngathi akanginiki baba imali wathi umtshele ukuthi ngithena akakuniki imali uhamba uyelini. Uthi ngimtshelile njengoba elapha nje wahamba ngaso leso sikhathi lo baba nomkakhe eyokhokha imali yalenyanga waqala phansi wathi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni sathi ke amen Amen. Ngithi ke abantwana sekuphakameni zibe yincane nje izinto esiye siyibona ziyincane kodwa zisivimbele izinto ezinkulu uNkulunkulu abeyasenzela. Mina ngesingami ngangaboni ukuthi ube ngahlehla kumuntu ongamsizanga ngalutho abuye athathe imali amnike kodwa ushembe wafika wakuphikisa lokho. Khona kusenjalo abantwana basekuphakameni lakhula ibandla kwangena nomunye umama naye wajabula naye wathi namuhla ufike lapha kuNkulunkulu khona. Kodwa abantwana basekuphakameni yaba buhlungwana indaba yakhe. Angazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi inkosi lapho osuke abantu bakhona bengakaze bezwe lutho ngayo yenza izimangaliso. Sajabula ke sathi hawo amen yosangena kwangena lo mama naye ngeviki elilandelayo wabuya sakhala. Yini uthi ngabe kudala ngifike lesontweni
ngivinjwa ixoxa hawu ixoxo uthi livele likhule phambi kwami lize cishe lingane nethole lingivimba ukuthi ngeze enkonzweni yesabatha hawu uthi lithi kanti lona ngangithali zokwenzani lapha ngoba uthi ke lo mama baya enyangeni bafuna ukuba kube nomuntu ozobheka umuzi uthi ke inyanga yathi kufanele ukuthi kubulawe ixoxo bese ke lo muthi ke kusetshenzwa ngalo lexoxo ukuthi limbelwe lapha ekhaya lihlale bheka khona uthi ke ixoxo lithi mina wawuthi angizokwenzani njengoba manje ungasekho ke manje so ubhekwe ngisho mina uthini nami wangishisa abantu abami wayekhala athi akusemina ngalibulala labulawa inyanga angazani nalutho nokufa kwalo ekhala siwenza umkhuleko sithandaze sithi cha na kanjani lilinqubekile sibone kushaya u10 ushaya u11 akeze lenkonzweni yasekuse uyongena sekhala athi belime phambi kwakhe sagcina ke abantu abasephakameni ke sahamba komhlangano wawukhona lapha eGoli lapho sathi sifika ngoba khona abantu ngoba baba khona abantu abathatha indaba engalingani nabo abayibona kahle ukuthi lena ifuna ukusewakushembe ayimfuni omunye umuntu kulapho bakhe bakhona isaluleko bathi ayikho inkinga wena hamba lapha endlini ukuthi uthenge ilokuzane ithikithi kuShizangoma thenge ithikithi uthathele ithikithi njengoba kwenzeka kubantu ufake lapha yami kodwa wathi uyangitshela ngasuka ngejubane ngaya kumfundisi umthetho ngathi nanga umuntu ethi akwenziwe nje wathi uphena loyo akabizwe wambuza umfundisi wathi njengoba uthi leli xoxa lithathelwe ithikithi uthi alithengelwe inkukhu uchaza ukuthi alizokhonza nathi alingene lizokhonza nathi ekubeni lona ozenalo uzothi alisuswe kuye kodwa uthi wena lingene lizokhonza nathi nithi ke abantwana basephakameni akufiki namuhla ukuthi kube khona abantu abayithathe indaba yomuntu bese bekhuluma bathi yakenza ukuthi saye sabana abathi akuthengwe ithikithi kuthengwe lixoxa kwadlula ke abantwana basephakameni kwagcina kufikiwe ke baba lanikelwe lixoxa azange ke sabubi abantwana basephakameni wabe seyakhululeka umashuma kabonga uJehova amen sengikhuluma abantwana basephakameni ngokuthunywa kwami ngelinye ilanga uye uthi mhlambe uma uNkulunkulu ekuthuma uthi mhlambe uNkulunkulu uyolinda ukuthi ukhulwe emdala noma mhlambe ukholo kodwa ngenye imini nami ngangazi lutho kodwa inkosi lana yayiloku ingilandele ngiyabona ukuthi yayingilandela ngoba ngibona ukuthi ngizoba engozi ngoba ngikholiwe ngangithanda kakhulu ukushaya into engangibona ingasiza ingangisiza nje kumuntu ngangisheshe kabi ukufika ngikanandaba nokuthi ngibani yangibona ke inkosi ukuthi ngizohamba ngibe ingozi ngoba noma ngilimale ngoba ngangayi kubahlula bonke abantu yafika inkosi ngelinye ilanga yathi ngiyakuthuma hamba uye lapha eBhedali kusempumalanga kodwa indawo engayazi mina sikude kakhulu naleyo ndawo yathi ke inkosi hamba uye lapha yana yathi kulomunye umuzi lapha yana kunomntwana lo mntwana souze manje
usuyisixhwala akasafundi akasakwazi ukuhamba usubuyele soyagonwa manje kanti ukhona nomunye osemelamayo kodwa segonwa yena ngoba akasakwazi ukuhamba. Wathi baba kukhona isilwane wathi sihleli lapha phezulu kwalomuzi wathi kulomuzi bangamaNazaretha kodwa futhi abakholwa bayigcina imithetho. Wathi kungako noma bebuya namafutha abusisiwe uthi lezi silwane siyawathatha amafutha ngoba lamafutha siwangena umoya kaNkuluNkulu ngenxa yezenzo zabo bengamaNazaretha. Ithi ke inkosi lana hamba mntanami ngithi angazi lapho uthi hamba. Wakhipha amatshe ayisikhombisa wawafaka ejekeni ayithena ngithela amanzi kulo abila kwangathi kufakwa amatshe aphuma emlilweni. Wayesethi lamanzi wathathe ubese uhamba nawo. Wathi la manje akusona amatshe kodwa ingilozi ezisikhombisa ezizawuhamba nawe. Ngasuka abantwana basePhakameni ngisuka eVenda ngadlula iGoli ngaya eMpumalanga ngabamba amatekisi aya eBethal kodwa ngangingazi kulomuzi kodwa ngangazi ukuthi ukabani kodwa ngingazi ukuthi kukuphi. Ngathi mangehla erenkini ngase ngiyabuza nabuza igama lelokushila khona sengilikhohliwe kwakuyindawo nje entsha isaqeda ukuba khona nalo ubaba wayenginikile lona. Bangidlayela itekisi ngangena lapho mase ngifika lapho phakathi ngikhuluma nomunye umama ngithi ngifuna abantu abangamaNazaretha abangabathola uyazi ngayibani athi awungiyazi sesedlule kancane uthi ake udriver ngizawuphelezela ngiyokubeka khona. Ngithi cha ma ungangilayela noma ungangibekanga khona ungilayela hayi wangilayela wasuyanqandeka ngahamba bancane. Ngathi nangifika khona kwavuma kwasho ukuthi kukhona la. Yaqhamuka ingane yangibingelela ngingaphandle ngavuma ngabuza ngathi bapha abadala wathi ubaba kekho usemsebenzini umama ukhona. Ngathi awumbize utshele ukuthi ukhona umfunayo wangena umntwana lesithi isikhatha nawo angaphumi lo mama. Ngahlala ngathi angazizula lapho sekungintambama. Uma lo mama engavuma ukuphuma kodwa ukhona la ngoba sebashilo ukuthi kamethula la. Kuthi ke likade yaphume lo mama. Bese ngiyamtshela umuntu nje ngicabanga ukuthi ayemncane kimi mangimbuka. Ngangibona ngathi ngimdala mina kunaye. Ngimbuze ke hawu waphuza kangaka uqhamuka umuntu kaNkuluNkulu ngoba umuzi wabo wawusho ukuthi ngamaNazaretha. Athi cha ngiyaxolisa kungenxa yesimo somntwana. Umntwana lona uyagula ukhala ubusuku nemini manje noma lezolala ngiyamlukuzana. Lokho wakusho emumva kokuba ngimchazele ngithi ngithunywa inkosi yasePhakameni ithi angize lapha angazi noma kukhona yini lapho kunengane ithe inkosi kunengane egulayo esegonwayo kodwa futhi seyilanyiwe engasakwazi ukuya esikolweni. Wavele wakhala nomakoti lo mama wabile inkosikazi yakhala yathwala izandla ekhanda yangena endlini yavala yaphuma yaphinde yakhala ngangasazi noma ukhalela ukuthi nangu umuntu azongihlolela yini angazi kodwa waphuma wathi ngempela njengoba ungibona ngiphuza ukuphuma umntanami ngiyagula futhi angisagoni yena omncane ngigona yena. Ubese eqalile esikolweni kodwa sengaya ngawo baject angeke saqhubeka imgonile. Wayesiyamthatha lo mntwana waphuma naye weza naye lapha kimi
ngathi ngithunywa inkosi ithi inkosi lo mntwana ubanjwe isilwane lesilwane esihleli lapha phezulu kwendlu ithi inkosi nina ani ugcina umthetho ningamaNazaretha anigcini nakahle isabatha okunye ubaba wayengangitshela ngakuthi benzani ngathi ke ithi ke inkosi noma senilanda amafutha eno umoya kaNkulunkulu uyanqandeka bese ethathwa lesilwane sizigcoba ngawo ngoba nenza lokho engikwenzayo ubaba wangitshela ngisho ukuthi lo muzi abahlala kuwo waqalwa waba umuzi kaKhumalo wathi ubaba lesilwane sashiwa kulo Khumalo mhlazana ehluleka ukukhokha wabese ashiya lesilwane athi akunawuhlala umuntu kulo muzi ngase ngiyamtshela nalowo ngathi the inkosi sashiwa ngabantu ababehlala lapha yathi inkosi kwabantu bakaKhumalo abahlala waphindwa wathwala izandla ekhanda wathi ngempela lo muzi lona sawuthenga nje wawukade uhlela abantu bakaKhumalo yayingitsheleke inkosi enkulu yasePhakameni yathi kuthi esiguqweni noma ngo12 bese ngiyaphuma ngithathe lamanzi bese ngiwasebenzisa ngithathe ilo inhlabathi kulomuzi ukuze lamanzi azofika phezulu ngangifaka ngifake lamanzi ngishaye kakhulu lapha phezulu kwendlu kodwa nginalo uvalo ngoba ngangingumuntu nami ngangingekho ngcwele nganginalo uvalo kodwa ithemba lokuthi ubaba wathi ngeke ngenzeke lutho nasibona abantwana basePhakameni isilwane sehla kodwa asehlanga sesilwane kwakungathi kwehla ilokusane ithayila lemoto njengaba ayapakwa madala kwangathi kwehla lona lathi qimi phansi ngithe ithi seqimi ngase ngibona into ngathi yinja isamuntu yaphuma yabaleka amen ngakhuza ingcwele emzini wabantu ngakhuza ingcwele ngathi uyesabeka Nkosi yokuphakama amen ngase ngena endlini umntwana ngase ngimgezisa lokuba bayishilo azizange abantwana basePhakameni ziphele ngisho insuku ezimbili ingane yasukuma yema amen ingane yabuyela esikolweni ngenkosi yasePhakameni akabonga uThixo amen banjalo ke abantu abathi noma bona kodwa babe nenhlanhla yokuhlengwa ngithi ke abantwana basePhakameni ngahlala kulomuzi ngoba lo makoti wayebabaze njalo wabese ethi akayikhulume lento kubantu abangamaNazaretha ngabona sekufika abantu abaningi kufuna kuvuke ngihambe ngangathunyiwe ubunye bangikhalela abantu bathi bayacela ukuthi ngibacelele kushembe kuthi nabo akabasize akusiye lona edohluphekile ngathola ukuthi khona omunye ubaba owayeboshiwe eboshwe abantwana basePhakameni ngale style esikhona sokuthi ma umuntu umzonda isono esikhulu esingabhekwana sokuthi uthi ubengidlwengola akubuzwa nakubuzwa uvela ushaqwe ngamaphoyisa uyovalelwa uvalelwe iminyaka ngecala ongazange ulenze ngithi abantwana basePhakameni kanti lo mfana uyinyanga lo mfana umuntu engathi mase ngithola ngathola ukuthi uzalwa umuntu laba babakhile ezweni lakithi uzalwa intombi yakhona kwaHadebe lapho egana khona umza wami lona delapha uyinyanga nje enkulu ezinye ke inyanga ngathi ke azikuthandanga lokho zabe sefuna amantombazane ezacela ukuthi amantombazane wathi ubani wadlwengile umabili wathumbile wawadlwengile ewadlwengilela kwakhe kanti leli la ngabathi ubadlwengile ngalo unkosikazi wakhe wayengayanga emsebenzini lo muntu inyanga nje uyiNazaretha okwathi uma senginaye
ngakubuza ukuthi uyiNazaretha kanjani enyanga wathi wangilethe ikhwama ibusiso thi kwasho abashumayeli khona lapha ekhaya elikhulu bathi ke angilethe ikhwama zibusiswe ngithi zabusiswa ngibaba wathi cha ngabashumayeli uthi bathi angikhiphe umnikelo sengiyokwazi ukuthi ngilaphe ngeSinazaretha uthi wayikhipha ke nezimbuzi abayifuna ngase ngiyathula ngoba ngakathunywa ngalokho bantwana basekuphakameni eboshiwe kanjalo umkakhe weza wazongikhalela wathi umyeni wami uboshiwe kuthiwa wadlwengula ilanga kuthiwa wadlwengula ngalo ngangingayile emsebenzini ngangikhona ngangakaze ngaphuma ngisho kuyitolo ngahlala naye kwaze kube liyashona ilanga futhi akekho umuntu wesifazane wake wafika la ekhaya wathi kodwa uphakathi ejele ngizocela ukuthi uShembe angikhumbule bantwana basekuphakameni ngaphuma nami ngayoguqa ngaphandle ngathi inkosi yasekuphakameni bese ngiqedile kuloko bungithume kona kodwa sengicelela laba abakhalayo la bese bengivimba bathi ngingahambi nabo bathi angibacelele kuwe ukuthi ubasindise nami ngayisho ke indaba yalo mfana lona lo unomzana wesebushiwe ngase ke ngiyahlala eNazaretha nasi sengihleli wabuye wafika lo muntu wasezulwini angazi ukuthi nje ngiba ngishelo ngithi mhlambe inkosi la ngayayingibona ukuthi ngiwumuntu ongakholwa ifuna ukuthi icende enhlizweni yami ngizosaba mhlambe kanganawo uzwa amakhuluma ngendaba wafika ubaba wathi cha amanzi lawo uma esekhona akageze ngawo ngathi usejele baba bantwana basekuphakameni ngabona isimangaliso umuntu akhishwa ejele ngendlela engaqondakali wathi ubaba uma khona ingane yakhe wathi geza yona yogeza yena ngaphakathi wathi leyo ngane liyithathe niyivalele bese niyakhiya ukhanda ijele likhande khona kwakhe wathi uthandaze ubese uhamba uyovula kodwa esenikelile unina walengane uthi bese uyavula bese uthi phuma ibanibane ejele ubiza igama lalo noboshiwe kodwa kuphuma lona waphuma ke umntwana akuzange kuphele isikhathi umkakhe watshelwa ukuthi cha ngoba bethi nje licala lokuhlehla kwathiwa icala khona ngacelwa ukuthi hayi angime ukuhamba bahamba ke kuyothethwa icala mabefika abantwana sekuphakameni lapha umfana lona vele uyiNazaretha unesihlutu bafika amantombazana athi nje asimazi lona thina lona esimaziyo ulimele la lona nesihluthwa lezinhlikihlikeni wele asimazi ukuthi nani mbophekeni akusiye lona umuntu wazigqengula washo lona lo nomnye washo wathi bayiqhwebhekile la unesibazi la futhi unezinye eliphukile waphuma umfana uNkulunkulu wasekuphakameni ngamtshela ngathi uhambe uyobonga kuShembe kodwa uyisho le ndaba ukuthi abashumeli basho njena uzwe ukuthi uShembe uzowushwela ukuthi benza kahle abashumeli ngase ngicina lapho ngoba ngangathunyiwe ukuya ngithi abantwana basekuphakameni uNkulunkulu uyasebenza ngomuntu ongasho lutho njengami ngangihlala ngisebenza lokho njalo ngangihlala njalo abantwana basekuphakameni
ngizwa ngesinye isikhathi bayasiza labo othi mawufika mhlambe kuleli bandla bakuhlukumeze ngoba basuke benza ukuthi inhliziyo yakho ihlale iseduze noThixo ngoba ngangingumuntu njalo ngangihlangana nezinto ezinzima kodwa ngibe sengithi Shembe wena wangibisa ngizwi lakho ngasuka ngakulandela ngiyacela ukuthi ungikhokhele ngezikhathi zonke futhi ngiyacela ukuthi ngingaphucwa umuntu kuNazaretha ngoba wangithanda wena ngithi ke abantwana basekuphakameni namhlanje na sinenkonzo yokucelela abantu abangasekho njengoba umuntu mayisejele akaziphumeli yena kodwa ukhishwa umuntu ongekho ejele nathi ke namhla sinjalo bantwana basephakameni nganginjalo bantwana basephakameni ngangihlala njalo ngithunywa izinto ezinzima ngake ngakusho kuleli bandla ukuthi kwake kwaba khona abantu abafunda bagogotha emfundweni ephakeme bagcina ngokugqoka amajazi emfundo abazange bawuthole umsebenzi babezalwa ubaba uganwe ngamakhosikazi amabili laba bantwana bangawutholi nje umsebenzi kodwa ngenxa yalezi zinto uShemba esezenzile kulela lizwe kuphuma isipikile ekhanda lomuntu ephikisana enqanda ngisho ixoxo esindisa abantu babeyitshela ihlobo zabo wafika lo mnomzana naye wakhala ngengane zakhe ezimbili amadodana amabili kodwa awafundisela kodwa umsebenzi awukho abawutholi nalapho abantwana basekuphakameni uShembe waphinde wasenza isimangaliso ngoba nakhona lapho waphinda uShembe wangithuma ukuthi lo mnomzane angimnikeze amanzi awasebenzise kanti lo baba inkosikazi yakhe endala siyamxosha ngisho endlini siyamakhela nje muhle umuzwa lo baba kodwa wakhelwe nje ikamelwane lingatheni lapha ngaphandle kuhlala khona uthi ke lo baba njalo makusihlwa kunento emhlebelayo uthi kodwa akayizwa ukuthi thini uthi uyakhanyisa ngaphansi kombhede yonke indawo angatholi ukuthi mayithi yaqima nje kube khona umuntu okhulumayo umhlebelayo uthi ke lo baba abantwana basephakameni ngaso sonke isikhathi ngivuka umzimba usushona phansi ngizibone nabantu bengasangithandi kahle uthi ke abantwana engihlala nabo abantwana bami ababili babafana bafundile abasahlali nami bahlala lapha kumama wabo omncane ngoba nangelesikhathi bezocelelwa umsebenzi wabehamba nayo inkosikazi encane umama walabantwana cha akakumhluphe yena ukuthi abantwana asebakhulile abaganiwe abasebenzi bakhuliswe nguloyana omncane awu lo baba bese ngithi cha kulungile baba asike sithandazeni sithandaze sihambe ahambe ubaba sisale kodwa mhlazana ezawukhululwa ubaba washo wathi mnikeza amanzi akuyanga mina khona ngakhipha amanzi ngakunikeza ngathi ubofike uchele wonke umuzi la kuhlala khona yonke indawo wathi angazi ukuthi ngizongena njani ngoba angingeni lapha kule ndle enkulu unkosikazi sowangakhela nje lapha ngihlala khona lapha endlini kuhlala yinayidwa ngase ngiyamtshela ngathi uyazini fika uqale ngaye umchele uthi izwi lenkosi selifikile phezulu kwethu umchele
ubese ucela ke zonke izindlu ukuthi uhamba ke wenza lokho wathela yonke indawo ngamanzi abosisiwe nalapho alala khona kwathi ngakusasa mayithu yavuka wathola kunogolokoqo lwenyonga ukuthi yayisikhathele ngathi bishaywa uthi ngammemeza ngabiza umphakathi uthi wafika umphakathi uzongilekelela kule nyoka uthenga kanani imbamba uthi sayikhipha uthi umphakathi wangilekelela uthi ngaze ngabiza omunye umfana ngathi akayihlifize ngemoto uthi inhlambe esayithola kulomngamo omdala uthi akasethuka ukuthi akangithuka ngaphambi kwabantu wayishiya ikhohliwe uthi ke lo baba ngaqala ke kulala uma sengichelile lenyoka isifile uthi ngalala uthi ngithe ngithi ngiyalala uthi nangu mfana wami uyafika uze kimi uyakhala hawu yini baba khona into ekhuluma nathi ekamelweni ikhuluma nathi asiyizwa ukuthi itheni baba hawu uthi ngivuke thathe wona lawo manzi sihambe ngisengiyalapha kankosikazi omncane uthi ngifike lapha ngithathe wona lamanzi ngichele uthi sengichelile mabathi babuka yiyo lenyoka lena beyilapha isithuthile manje lo mama useyibeke ngapha ngapulomncane uthi yabulawa ke kodwa engikuqondile abantwana basekuphakameni njengoba ngingasho mayile ngixoxa kodwa ngixoxa indaba labantu abathandwa uNkulunkulu akuphelanga neviki umfana wahamba angimazi ukuthi wayeyephi uthi wahlangana nemoto yomlungu imile umlungu ingathi imoto yayihlupha uthi ngamsiza lo mlungu ngamphushisa imoto uthi ayagcina ke idume imoto uthi wasema umlungu wathi hawu usebenza ukuthi ngathi angisebenzi hawu usebenza uthi ngamtshela ukuthi nginani kodwa ngithola umsebenzi wathi hawu wathi ngempela yini into engakwenzela yona wathi ngicela ukuthi ke ngikubone ke la ngelinguthi wambhalela ke lapho ufuna bahlangane khona kodwa into yabayisimanga uthi lo mlungu le moto ongisize ngayo wathi nenyanga entathu ngithengile sengikupha yona uthi umfana ngathwala izandla ngathi angizwa wathi sengikupha yona uthi wabehamba nami uthi wayofika emzini wakhe uthi afapha la kwabhalwa yonke into imoto ngayithola bafika sebehamba ngaye ekhaya kwaba kuthola imoto umlungu wamfaka emsebenzini bantwana basekuphakameni kwaqala kwaba kuhle lapha nakalo baba nalo mama wathukana zazaphela inhlamba kodwa uShembe wangena wayixosha inyoka eyayivimbela abantwana ukuthi bangawuthola umsebenzi wayixosha wathi noma esethu uyoyifaka kalo nomncane uShembe wayinqoba nakhona abantwana bakhe abamemukeli kahle laba babafana nje bobabili bahlala kulo nomncane ngithi ke abantwana basekuphakameni zinjalo ke izinto uShembe azenza ukuze kube nebandla evenda babaleka bashiya amabandla ayekhona lapho labo abavuma ukuthi bashiye inzuzo ngezwi lakhe inkosi busise nesizwe amen umkhokhela akaqedi le nkulumo ekhulunywa uNkosazana eqondene nabantwana ngicela ukuthi uyifake kule ntshumayelo okwesibili noma ngazi uzofaka kanjani kodwa awubange usachaza ukuthi lamantombazana afike edakiwe nokuthi athi
nokuthi ubaba ilanga wathini kulo baba owaye ukuthi wathini ngomqhele wakhe ngiyakhumbula. Amen bangcwele. Wathi ubaba ngoba njena ayinyanga noma athwele umqhele ungathi umqhele wesikhumba senja. Amantombazane ayedaki wafika amphika lona athi akusiyena lona ambopha bathi bona babopha lo umuntu owayekade elimele nezibazo omunye wakhuluma ngezinyo eqhephukile wathi akusiyena. Babedakiwe njengoba babehluleka nokukhuluma twabasho bathi ene straight kushuthi akavushwanga kumuntu sasimkhumbi. Amaphoyisa waxoshwe ngoba wambophanga lo lesasembophisile. Ithi ilo bantwana sekwameni makuza lapha ke kubantwana bengithi ngikushela usuku lapho ekuyobe kwenziwa inkonzo yabo khona. Uthi ke sengikhuluma ke okwanganeno sengiqedile ngaloko wale naloko engushoyo kumuntu oboshwayo bekungasikona kwa7 kwaseMpumalanga eBhethana. Sengeza ke kuloko kwabantwana uthi unkosazana uthi kufanele kule bandla sibe nenkonzo yabantwana. Ukhulume ke izigaba ezimbili. Ukhona abantwana labo abasengabantwana impela aba neminyaka emibili abanye njalo bathe ukudlula kulabo. Wathi ke kufanele kube nenkonzo yabo ekhuluma ngokubusiswa. Wathi ke inkonzo futhi yabantwana yokweluleka izingane nje njengamakhosazana sakhulile nayo iyadingeka. Kodwa wagcina kakhulu kule abantwana. Wathi ke umtshele ukuba beluzo ukuthi akhumbule ukuthi liyangihlula legama abambiza ngalo uJesu manje. Ulimi lami njengomuntu ofunde kakhulu. Ngithi ke abantwana sekuphameni wathi umtshele ukuthi uyena wambiza ngale gama leli sebizwa ngalo elingelakhe kodwa mina ngikhuluma ngoJesu. Wathi umtshele ukuthi akakhohlwa ukuthi uJesu wathi vumelani abantwana uza sokivumela abantwana uza Jesu sibengiwe namhlanje ngiphethe ngafika ngoba imehlo zamaKristu sekujayele lezi ezikaShem kodwa usho njalo uthi ke uba kumele usakhumbule lokho abantwana ababenenkonzo yabo. Yiko ke ubaba athi bese ngushile bengithi ngushele usuku mhlazana sizokhuluma indaba yabo abantwana kuthiwa bathi masibonile bese siyabasola kodwa asikaze sihluphe sibe nenkonzo yabo yokubaxwayisa nokubafundisa kodwa silindela ukuthi bone masebonile bese siyabajezisa. Naloko ke bangcwele ngithi bengiqedela nje bese vele inkonzo
sengidlulile kuyo kodwa bese ngiqedela mawuba umelusi ethi kukhona engoshiyile emuva. Ngiyabonga ukuthi noma ngibhemi ngingeze ngaba umuntu ohlabelela kahle ngoba ngivumele kahle.